Medical College along se kachelangatu langka duria jok kisu. Kardom Birta Life penili Birta Thanbang Phi Sami Suhenati Mungpi non Birta Angton pen Arjupanik tha. Karbi Anglong ahem phi Difu along Civil Hospital pen me muchot se kachelang awar sai kimi ki PG Pura Medical College nang bilu. Bonta ki manghumi mi alama bangki Lason Hilo non along Laso Medical College along se kachelang atumpen kachit han ponki barpi barso kachiti adim lapen peri kachechok jiaphan langave pusi hangju alang litumpen kachitong pona kisunga puchak phirangki atum kahumri damahut se kachelang ponbo matumpen ningkang samsialam nangchithan non alang litumalamthi angton pen archibon sinen daldali pen biralife phirangke abraham tiso report ini dan ini adalah langan adalah dan lapat pas kita melakukan siksa itu berbilo kita sudah dapat kawan saya untuk menambah itu siksa nang dan ini kan ada itu tentang itu pada non sponsor dan itu dalam kita lihat kami bawa cepat rebo kami ikut si alang tim momen itu kita ada momen itu itu mereka kayak nongkrong cuma sampai pada kita itu bilang oke kami mereka join ini loh yang masa di sini loh apa buat ini kita sama kita langit itu dari itu ini sih yang tak mau ada ini sih tiga kilo kita kan selang ini itu media kuliah loh si kecelang itu dak parti baru kita dia pan hang cing muria pan suka cing dia pan alangan tak abe por Birta long si kumbaga kumbri lo ahok lo ladak parti baru kita dia pan alang abe hang cing muria pan lang abe kisu dera tu masih jangnya pan lang ta abe latung ahi yang tunggu polonte latung antan si dam si latung parti baru banget dam lang kok usah itu tamang Lasi lapuson a condition si pinikar Benlong Autonomous Council kecari itu la si kecelang itu pananta lang anda kepador idiot ko bangka lagi harap ini alam ini medical medical EM in charge tu alang li phanke la medical la hinat ke palang junjia phansi alang le pat 2 kilo tebona pinitum heglong lo se kecelang itu lang kabidet tena jok latum sungnang piglo se kecelang atum jot la bukali lada tepang thira sai akam ki tema tum stali nang pudulo nang khan lo je lang kabidet tena jok latum pang thir long le dalo penal lahai ki dusi ame lang se abe de kam pi besa se apu alang tum ben to nang khan tamela bang sola ma hablu alang le tum ta ke pang thira sai ki claim ke long le tena jok ini medical college long along bangke men ai prung men thu prung si tum thagal long non hejong dai tuma patient men inura patient men tum kilo pani si inura patient afan dak banlo hala attendant bangka non ke so tudesi la ta ke bituna kok lo la poson si non alang itu marah tum cari itu kupi asai ki claim rong ma ini la difu medical college lo anta lang pador esep ko bangke la karak mimi alam binong lagi langan tapi doron ipun do aka prek asai andeng latung kupulo tung iklim tek ko ini dak chola pukali la lang kabe chola pukali jong si arve nang janglo pulu tang te labang som medical college man ke aruman ke lang si pleng set tidak flood de itu tegam nang nang tum teknologi pini la get pe nang kilu loge katakan tak adu kabe inghan side ji dak se kicelang emergency bang tum da takan gari da banong le atum tapu sonsi pini tumara tum kitu kisim chutang nang lo lasi prabjin pen authority itu la EM in charge go posi alangli phan ke labang so asai ke medical long kupi ason sida ka dure ma kupi se kenang jima alangli phan ke palang dun ji phan selang le pala bang so ar 2 kilo posi alangli ar 2 ting pen kam chi claim pam me sin de sanji jong se alangli claim thek thi pulang ke claim thek ke ham ke claim na alangli labang song hoi pen sung tu ngon ke claim thek kum duji ke claim thek ke claim na athema alangli ke thek thi pen job alangli inudbet ke claim thek thi pen job ini tungkar biang arar tum mate kiso de tum kidu kisin chitang nang lasi lapusona bangke alang itu
claim ke dia nangji lalu don ini kar biang lo ora pan mati kar biang lo atau mas kasih ke cari itu pan ke cumirikan itu mari ke cumirikan ke alam ni lah dua abang available lah bicara alam ke dalam tahun ini itu social media udah viral lo lagi hegem lo lagi la jokta alang itu mesti lagi responsible that kiso jara tuh pan jong si dua itu available kita thi puluh tangke akapre akam kupila tumi claim theklang gente alang itu responsible lo alang itu lagi claim vek nang lo that say ke celang tu pan jong si dua de petoron puluh te akapre asai ke tu claim amas te khele jong si alang itu nona son ki thek kamta kiun kamta right pring puluh tangke lake poklana akam cholo lagi ami thang apok khan chuma tha cholo asla poson im la poson cm la poson akal binglong cari itu pasal lidah ramai itu nangi jong si alang itu si claim ke pulau di pinyani itu teglong dah lo teglong prong lagi you ni binang lo lagi baca alam gelo nang tum ta bijil lo ke dia mulang lo ke di nang tum teglong lo ke letrin ka letera bathroom ka letera la ari ki sar sam demi la basement tak ekdom ter pik pik hangjang lo si ke chalang tu kisu no chitong nang lo lasi la pasal asaya bang ke alang tum claim ke dia nangji jong si Kebang tujuan ni tak lapusan asai, misalnya asai lah ang tum claim de kek puluh tangke, laki itu marah dapat si kiri asan mandek tu, laki daksi kecelangan tum bang pen, orang peran kimeji kali, tasolar ke acam si dam nang rongko.